Ancha pulaşı. Bu sırtıyla kalkanlar içinin barımında kalkanlarına kadar bir sanat yok. Hiç de yok. Buna kollarına anan uşundaydan bunun артында da bir cek var. Bir yanında da bir iki cek var. Ana bir жердің barına hazır iki investor çıkarttı. Kıtay'daki elektrikli maşina, Uzbekler. Uzbekler bugün yetişmeye kaldı. Cizak'tan geliyor çattı. Alar ilgili şu zavodda gelip görüp geçişler. Cizak'a varmay yaka uğrağı üstlettir de. Kia Mia degende. İlgari gelgende Karaisler Oşular gayra gelecek. Şu yerge полностью şu автомобиль mına linyalı olmuş. Karayiller geliyor. Oşular. Cizak'tan Ha biroq Kıtaylıklar da geliyor. Kıtaylıklar olsa asandan ki EAS'nin rınıgına geliyor. Alar ayva çoğun ememinin geliyor. Alar men ekonomi memorandum barın bitirdi. Ana bu yerde bir puan tarafı. Kommunikatsiyaların var-varken pромышленный bir çoğun center bolgan turadi. Hazır Kertanda bir iki жерді көрсөтөйүнчү. БШЗ-дагы зданиялардын баарын азыр Бакыт деген директор айтып берет. 17 жылдан бeri алып сактап калыптыр да. Калган жердин баарын калкалап эле сактап беришкен да. Это карасаңыз ушу центр Бишкекте да. Сырт эле бар. Режимный объект, президентский объект, Hazır mı naprotiv kirip koyuyoruz. Bakımı jok эле талкалап өтөбүз. Bizde de Kırgızstan'da talkalaganda bunu Kazakistan bilen Özbekistan saklap kalgan. Bir burosun joktur. Hazır şunun bari işleteydi de Kırgızistan. Buna karamsanız o жерде бүт сынып топтолгон, бүт вырвады. Мына тетякты карасаңыз, бомба түшкөндөй. Крышасы düşüp ketти. Крышасын түшүрүп, мына жардырып. Bu жерде rejimning obyekti olsa, qaytarılıp tursa qanday chiqarib ketdi? Ошо жетекчилер өздөрү замешин. Жетекчилер өздөрү жауап бере берген. БШЗ-да, БИИМЗ-да өкөттү. Жетекчилер замешин да. Kim hazır BIIMZ'nin direkt? Hazır BIIMZ bizge öttü Kırgız'ın industri. Biz hazır inventarizatsiya Ekizimda iki yol almıştı. bir 4 ay baktık kaçan iş bolgan eкен. İşte o tamam işler. Zakazlarda atkar otasına. Ancha pulaşı. Bu yerden içine bir 50 metre çıkıyor. Şöyle araba. Bunun var. Şunday. Деревья обрабатывать землерде. Анан бул жерде азыр Россия менен өткөн жылы ноябрь айында ошто бизнес форум болгон Кыргызстан. Ошонун аты сөзү бар. Бизге жактан 50 миллион долларлык финанс тартты. Инвестиционный соглашение. Анткени ошол проект ишке аша турган болсо 3 жылдын ичинде башары 220дан ашык оборудование керек. Ошолорду размещениеге даярдап атабыз. Уже сметасын чыгарып, крышанын да бүт барган эмки жума ремонт башталат. Мунун баарын көчүрөбүз башка жака. Бул жерге жаңы заманбап натовский стандартта иштеп турган. Тигилердин баары чыгып азыр ошонун баары крышасын. Birinci etapta крышасын. Şunday kılıp saklap kalsa qanday bolot? Qanday болот? Карачы мына. Карабайсыз, мына бул крандар. Тиги жерде 20 тонный кран. Эми под бакыта бул турган нерсе сакталып калды. Бул бала карап калды, кармап калды. Мына бир жерден кана салып айтат. Бир жерден азыр сүт кесип коюлат. Анан бул центробежный сигналдар менен сама рассекается полностью. Они печке пластина. А пластина здесь берет. 20 минут реально. Beşele faiz aldı. Montajı kaldı. Montajı 5%. 5% hazır töleşiyoruz gerek. Panel geldi, bunu уже montaj. Biraz bir ayın içinde montaj kılındı. Panel çıkarabız da. İyi panel. 1.20. Bizim özümüzde mi şunda? Yok, seriyor. Kalistrol gelir.
Сибурдан же болбосо Туркмения. Азыр аябай көп. Анан нержавейка проволока. Эки эле составляющие. Карагандыда бар. Айтып бербейсиз. Эден уже жасап баштады. Бул уже даяр. Бул 8 айда 5 миллиард сомдун продукциясын берет. Биз фондовый рынокко чыга турган болсок, это уже не 3 миллиона долларов. Это уже 10-15 миллионов долларов. 8 saatda 2000 kvadrat metr чыгарат да. 8 saat. Bütün şu bir ele sekten жасап çıkarma. Ana uшу цехтин içinde, uшу цехтин içinde образец үйдү куруп коюп атабыз бурчуна. Келип көргүдөй болот. Анан бул полностью программировать этилгенде любой проектке риск койсо, ошол үйдүн панелдерин өзү жасай берет. Промышленный фонд ушундай. Биз бүтүрдүк я. Теперь осталось вот довести до этого. Bu станоктор, Биз капронуйдар, нейлондар, тендерди да чыгат. Все виды продукции келди. Ну да, монтажы калды.